8 November 2020. Oke, baik. Buat lagi apa baik? Perbaiki jauh. Oke, masih perbaiki jauh. Ada juga yang masih perbaiki box. Macam bantu Pri lagi perbaiki apa Bang? Oke. Bantu lagi perbaiki apa Pak? Oke Pak, Santami lagi perbaiki apa Pak? Oke, semua. Yang lagi ngopi Bang Saryadi sama Bang Andri. Oke, inilah aktivitas sore kita. Karena kita akan mengecek semua unit, karena dalam hal ini prepare adalah hal yang kita paling utamakan untuk keselamatan kita bersama di jalan. Oke, guys. Oke brother-brother semua, malam ini agenda dari SMR Banda Aceh akan melakukan touring ke Babah Road di Kabupaten Abdia. Dan malam ini kita akan menginap di Melabu. Besoknya kita akan melakukan bakti sosial di Tugu Tompumar. Dan kita juga akan bersilaturahmi dengan komunitas-komunitas motor yang ada di sana. Touring kali ini tampil beda dikarenakan kita akan melakukan camping bersama di daerah Babah Road. Oke? For the riches I'm infected, my condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Ooh, I'm still alive, I'm still alive. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. I do this with conviction. I write truth and never fiction. My disease is what you fed. I can't stop with my ambition like a missile on a mission. I'm a force that you will dread. Set me on fire. Ooh, ooh. I'm still alive, I'm still alive. Ooh. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. Bet you thought that I was dead, but I'm not dead, I'm not dead. Bet you thought that I was dead, but I'm not dead, I'm not dead. But you didn't think that I'd come back to life. But you didn't think that I'd come back to life. Oke brother-brother semua, alhamdulillah dari malam kita sudah menginap di pos Melabu. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Babah Road. Nah, tapi kita akan
melaksanakan bakti sosial di sini dan kita akan silaturahmi dengan komunitas yang ada di sini. SMR Banda Aceh! Bagi brother, baiklah hari ini tim SMR Banda Aceh akan melaksanakan bakti sosial di Tugu Makituk, Tugu Mar. Untuk keseruannya, mari kita ikuti. Oke brother, kita lagi menunggu komunitas HSFCI untuk menjemput kita ngopi di Kopi Arab. kopi santai di Kopi Arab FJ. SMR Banda Aceh!